Mapolotiki a kgothadiwa go ithuta melao ya ditlhopho go kgontsha IEC go tsamaisa ditlhopho ka thelelo. Dipalo tse di golelang pele tsa go ima ga bana ba ba kwa tlase ga dingwaga go tshwenya kwa kgaolong ya Okavango. Motabogile Tebogo a tswelela ka go tsabakela mo lebelong la 200 meters mo kgaisanong ya Wanda Diamond League. Ntere go mme some tweets go amogela nna ke bidwa Reginald Richardson. Na ke bidwa o ratile ke fitlhile mme fa re simolla ka tse di gogang kwa pele go lemoga thulaganyo ya lefatshe leno ya go fetola le go fitlhelela maemo a itsholelo a kwa godimo lekalana la Business Botswana le tshegeditse phuthego kgolo ya bo 17 ya dikgwebo e tshwarang gabedi mo ngwageng kwa Francistown. Phuthego e simolotse maabane ka Sontaga e tla tshegediwa go fitlha ka la boraro. Mothisa Tautona Reslam Batsogwane o solofetse go rola molaetsa kwa phuthegong eo ya maemo a kwa godimo e fang bana le seabe sebaka sa go buisana le go sekaseka maano a ka thusang go fetola itsholelo ya lefatshe leno. Mokwaledi wa lekgotla le le tsamaisa ditlhopho la IEC Re Jefferson Siamisang go kopile mapolotiki go thusa lekgotla leo go tlhomamisa gore ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga di tsamaya ka thelelo. O buile se a buisa phuthego e fapegileng ya khansela ya Hukuntsi ka go ipaakanyetsa ditlhopho a rutlwana mo modung. Re Siamisang a re go tsamaisa ditlhopho ke tiro e tona e tlhokana le boeteledipele jo bo nang le boineelo ebile bo le matlhagatlhaga. Ka jalo o kopile mapolotiki a go tlhomamisa gore batlhophi ba diragatsa molao wa ditlhopho. Ba rotloetse ba emanokeng ba bone gore molemo wa bona a o ba mere molao wa ditlhopho ka gore re tshwanetse gore dire go temo tshwanetse go dira le banni ba la tsela Botswana go thobamisa gore ditlhopho di tsamaisiwa ka molao. Le fa go ntse jalo makhanselara ba lela ka tshireletsego ya mabokoso a ditlhopho. Make a deliberate decision ya gore agent ya party engwe la agent ya party engwe la agent ya party engwe ba kata mabox a bone a bathophi ba bone a ta go gorga ba katile. We cannot say mapodisi a teng ha go ntse ya go sena le polisi ya be le mothophi. A mme ke tshwanelwa ke gore ke sena nna ke tlhopha ke tsana ka 6 o'clock hela ha ma tlhophelo a bula ebe ke tlhopha ebe ke a go nna ho gape ke a go soka 6 o'clock ho ha go chaisi a mme toto yone ke tsamaiso e siameng. Fa motho a sona tlhopha o tshwanetse go tswa ha molao wa ra ba thamalla kwa lapeng di go ngwana ga di letele sege ka letsatsi la ditlhopho ka gore ha ngwana bona di go ngwana jalo bang dingwe tsa di go ngwana tseo maikelo a tsone ke go senya ledula. Makhanselara ba ne gape ba opela IEC le gofi go bo go supagala fa ba ipaakanyeditse ditlhopho tse di tla tshwarang ka kgwedi ya Phalane. Neo Modungwa, Botswana Television, Hukuntsi. Modulasetilo wa khansele ya Okavango Re Gaopalelwe Ronald a re o tshwentswe ke dipalo tsa boimana jwa banana tse di oketsegang kwa kgaolong eo. Fa bua kwa phuthegong ya khansele kwa Gumare, Re Ronald o tlhalositse fa banana ba le 77 ba imile go tswa kgweding ya Moranang monongwaga go fitlha mo nakong eno kwa kgaolong eo. Tiny Tsukudu ka pego. Go ya ka dipalo tse di ntshitsweng mo bokopanong jwa makhanselara metse ya Gumare le Shakawe e eteletse pele ka dipalo tse di 24 motse mongwe le mongwe. Mo godimo ga moo 12 jwa dipalo tse ke tsa go dirisa bana botlhaswa ntle le tumalano. Makhanselara ba kopile go dirisana mmogo go ema nokeng le go kaela bana ba go bona tlhokomelo le tshireletsego e tlhokegang. This is a distressing statistic that demands our immediate introspection. Ke dipalo tse di ngomolang pelo tse di batlang re di emela ka dinao ka bongwe fela ra lwantsha mmaba o go kgontshang kgaolo ya rona. Le fa go ntse jalo ke itumelela go letsisi fa dipatela tsa Gumare le JP Kavindama ba kgonne go bega dikgang tse le dikgang tsa tlhakanelo le dikobo e sa dumalanang di isitswe go go ba ba sedilang maikutlo gore ba tseye dikgato tse di maleba. Instance of defilement had been referred to social workers for necessary intervention. Makhanselara ba nnile le lentswe mabapi le dipalo tse di golelang pele tsa boimano jwa banana mo kgaolong. Nna ke le moeteledipele ke le mokhanselara wa lona wa mme ke tsela gore teenage pregnancy re ka e kgona ka gore re dire youth friendly clinic
gore bana ba ha re bona gore ba mo seemong go nne le tleliniki ya ba yang teng ba sa tshabe ope ba ya go ikopela dithuso. Jaanong kgang e tota gore re setšhaba sote se itse gore re ise thuto go bathong. Dikgang ga re bua jaana re le mo counseling ga di a lekana gore re emelele yaanong re ise thuto mo setšhabeng. Jaanong ra lemoga gore tota molaetsa o batla gore go bathong wa goroga yes batho ba tla re go tshwaraganela segolobogolo yang the leadership a le teng re tsenya baruti ba dikereke re dumela jalo le di-VDC tsotlhe re tse re nne responsible ka kganye le rona re nne le role nngwe re e playang. Mme ga kana bana ba ke bone ba ile gore ke ba goga le ga tsile ka moso yaanong ga re nna re ba togelela hela a re eme ka dinao re le bogoge re eme ka dinao re leke gona go kgalema gongwe seemo se ka bepa sa boela morago. Mo maitekong a go tokafatsa ditirelo tsa boitekanelo mo kgaolong mo ditirong tse di setseng di dirilwe di le mmalwa di setse di weditswe fa tse dingwe tsone di santse di tsweletse. Thaini Tshukudu, BTV News, Gumare. Barutabana ba ithuti le batsadi ko sekolong se segolwane sa Shakawe Senior Secondary ba gwetlilwe go bona gore sekolo seo se tsholetsa maduo a sone mo ngwageng ono. Sekolo seo se ipelelang dingwaga di le 10 ngwaga ono sentse se le teng se dikile se atlositse maduo a sone go tsweng ko go bosupa go ya ko dipersenteng di le 22 mme go kaiwa se ka dira botoka ka se filwe ditlamelo le di dirisiwa tsa thuto a rutla Thaini Tshukudu. Mo dingwageng tse di fetileng baithuti go tswa ko kgaolong ya Okavango ba ne ba patelesega go tsamaya sekgala se se leele go latela dikolo kwa metseng e tshwana le Maung le Gantsi mme go bona seo puso ya tsaya tshwetso ya go aga sekolo se segolwane go fokoletsa baithuti mo sepele fa e sale se bulwa sekolo sa Shakawe Senior se ipela ka gore se tokafaditse maduo a sone bogolo jang mo ditlhatlhobong tsa ngwaga tse pedi tse di fetileng. Again from 7% to 22.87. This is a great achievement. Go tswa mo go 7% go ya go 22.87% ke kgolofela e tona mme fa re bona re ka re ga re dire sentle ka gore fa re dirile ke fa re dirile 50% mme re tla tshwanela ke gore re leke re gore go 50% mme jaanong ka gore re na le didirisiwa tsa maranyane re tla gore go 50% ka gore 22 o kgakala le bokgoni jo bogolo. The 50% because the 22 is far from excellence. As Shakawe Senior, when we came here, fa re goroga mo sekolong sa Shakawe maphata ka bontsi a na eteletswe pele ke barutabana ba ba tshwareletseng mme mo ga go aka ga kgoba ope marapo ka gore tshwaragano kana go bereka mmogo mo re go bonang go no go agiwa ke go tutuga ga sekolo se ke ditiragalo tse re lebang ko morago mme re iphophothelegетla re retang ke modimo go bo o re file sebaka. Wow, we are supposed to say thank you Lord, thank you for the opportunity. Komiti ya batsadi le barutabana ya kgoletse tirisano mmogo ya bone le boeteledipele jwa sekolo go thabolola sekolo le maduo. I want to acknowledge the role of the Parent Teachers Association in supporting the school. Ke batla go akgola tiro e komiti ya batsadi le barutabana e dirisang go rotloetsa sekolo. Bopelontle jwa lona jwa go nna pelotšhomo go thuseng ka didirisiwa tsa sekolo go nnile le seabe mo go atlegeng ga sekolo ditiro tsa lona di a bonagala. Your commitment to the education and well-being of our students is truly commendable. Sekolo sa Shakawe Senior jaanong se tsweletse ka go tswa ka mananeo a harologaneng go ipaga go dingwaga tse dingwe bogolo jang mo go tsa metshameko magareng ga tse dingwe. Thaini Tshukudu, BTV News, Shakawe. Modulasetilo wa lekgotla la balemi ba dipolase tsa Mosesedi kwa kgaolong ya Morolong re go fa Mapitse o rotloeditse balemi ba thota eo go nna le tshepo mo pakeng e tlang ka go solofetse dipula tse di namagadi. Monongwaga balemi bao ke bangwe ba ba duleng fela ba iphotlhere. Re Mapitse o buile se mo botsolosong le lekalana la dikgang la BTV News a sena go etela dipolase tsa Mosesedi. Gilbert Mogorosi.
Molastilo wa Mosesedi Commercial Farmers Association o tlhalositse ha temo e mo thoteng ya dipolasi tsa Mosesedi e le ikegileng thata ka bokgwala jwa pula mme ebile e le mo selekanyong sa diekere tse di dikete tse di 10 tsa balemi ba le 12. O ne gape a supa ha ka nako ya dipula tse di namagadi ba bona thobo e nametsang hela thata mo go lengwang diekere di heta dikete tse di herang 2 mme mo nakong eno ya dipula tse di butsana le mogote o heteletseng go lemilwe diekere di ka tshwara dikete tse 3 hela mme ebile le thobo ya teng e wetse tlase hela thata go tswa mo ditoneng tse 3 ekere nngwe le nngwe go ya kwa selekanyong se se kwa tlase ga tone mo ekereng. mme gone ka re le ka go salvage se se teng gona le sengwenyana ra se sela mme se se teng kana ke bua ka re sala sengwenyana o itlhela ile gore certain sections tsa tshimo o bona bo 100 kg per hectare go la go tlang go nna botoka go bo 200 300 kg per hectare so go supa ga gona sepe ka gore ga re lebile le tsone dikoloto tse re le mo go tsone re ipotsa go di duela yang ka gore se re se salvageang ha re batla go retrencha babereki ba bangwe. Most farmers are going to struggle to even pay the 15%, but rone re tla iteka ya ka rona re le ha re tsweletse re ntse ra robanyana se se teng. O na gape a tswelela ka go tlhalosa ha mo nakong eno ya letlhoko la dipula seo se bakile selelo le lehuma mo baleming ba ba mo ibileng ba bangwe ba bone ba tlelwa ke mowa wa boitlhobogo go ka jesa setšhaba. Re leke go bona gore how can we come up on top. Gape re se ka re itsapa go a go nna ha tse le kwa dimele madite re na ha tse motafole re bue gore ga ke kgone ka senanne a re ka se akanya gore re ka dira jang ka gore gone ha o le molemi ga nko itlhoboga ka gore ha re itlhoboga go tla jewa e mo lehatsheng la rona. E ne le la ntlha re bona dijalo di sha go simolola go godimo di a kwa tlase mo e leng gore ga re go itse ra ke ra gore ke sone se re se boneng mo ngwageng e ne le ngwaga e botlhoko e re sa itseng gore tota re tla tlhola re lebala ngwaga e re sologela gore ga yana go tshwana le yone re simolola dipaakanyo ya ka go bona re simolola re sela dikoko mo e leng gore go teng kana o utse mo go teng se go ba mo go maga botlhobogi. Hela mme Rre Mapitse a re e rentswa bontsi jwa balemi ba dule ba sa roba sepe mo masimong a bone mo letsemeng le le sa tswang go heta. O ne a ba rotloetsa go nna le tshepo le tumelo ya gore monongwaga modimo o tla nesa dipula tse di namagadi. O ne a tlhalosa ha se ba se boneng mo pakeng e ke sesupo sa gore ke boammaruri loapi lo hetogile mme seo jaanong se gwetlha balemi go dirisa maranyane le methale e mešwa ya temo ya ga mmogo le go tswakanya temothuo ya bone go hokotsa manokonoko a ditshenyegelo. Gilbert Mogorosi, BTV News, Musi. Motsomokwaledi wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae Mamiki Kamanakau o gakolotse bagwebi ba botlana le batho ba ba tlhokileng lesego mo botshelong gore ba tswe kamano a go ipelega go tokafatsa seemo sa bone mme Kamanakau o buile se makalana a farologaneng a fang bokaedi ja go simolola kgwebo a na bua le bagwebi ba ba botlana kwa gantsi. Kgaolo ya gantsi e na le batswana ba ba thusiwang ka ditlamelo tsa batlhoki ba le 900 mme Kamanakau a re maikelo ke gore re nako e ntse e tsamaya bangwe ba bone ba thusiwe ka madi a go itirela dikgwebo gore ba kgone go itshetsa botoka. Mme bile se re lekang go se ruta mo boipelegong ba getso ke gore re tswa mo phakong re itirele lone le tloa le ke le bua le la tshireletso kgatlhano le lehuma la Social Protection Framework la re batswana ba go tsamailwe le bona ba re ba lapisitswe ke mophako batswana ba re ne le madi yaanong go ra gore re tswa mo mophakong re movela to economic empowerment re batla gore lelapa lengwe le lengwe le ikemele ka itsholelo ya lone. O lebele gore mme mo go tlhotlhwa tona keng a project e ke e neelwang ga e tlhotlhwa tona a ga ke a nkisa kgakano wo mophako o tswa ga o emaga ga o ka ke wa go isa gope wa go kganela ka gore dilo tse dingwe tseo di batla mo botshelong ga o ka ke wa di bona mme hela ga o ka tsaya project ya gago e dira le wena o tla suta bere ka moso bo le go gongwe.
baemedi go tsweng go maphateng a harologaneng le bone ba tlhalosetsa bagwebi ba ka mangwe a mananeo a ba ka akolang mo go bone. Wa re ka budget speech ya ngwaga ono minister wa finance a bua gore goromente o tsere tshwetso ya go thusa dikgwebo tse di potlana ka madi. Dikgwebo tse di potlana tse e leng gore di na le seabe se se ntsi mo itsholelong ya rona mo Botswana. Goromente ka nako eo o ne a tsaya tshwetso ya gore a ntshe madi a kana ka 200 million akere mme a toga oketswa to 500 million gore madi a teng le bagwebi tayang la dime madi le thusiwe go simolola dikgwebo kana go atolosa dikgwebo tsa lona. Mme gona ga o le Motswana o lepile sediba re ka go thusa go gokela mme ntse le ka sephato jalo re ka go thusa go gokela sediba seo re ka go thusa go tsenya one motakase a ke wa sola a ke o gogang ko BPC le gone wa thusiwa hela jalo. Mme ke batla go rotloetsa gone ga gape gore tsenela mo kgwebong o itse gore o tshwanetse gore o gole le yone mme gore o gole le yone ke gore o bo ikemiseditse dikgwetlho tse di leng teng mo go yone. La ntlha wena mong wa kgwebo pele ga yo a go supportang in the whole system and the ecosystem a go emela ka dinao. Tsholelo ke gore tla re go tsweng fano ba tsena mo maphateng ka go farologana go ikopela mananeo a go itshetsa le sego mokwaisi BTV News gantsi. Moeteledipele wa Umbrella for Democratic Change UDC Re Dumaboko a re phathi ya gagwe e na le mananeo a ka thusang lefatshe leno go itshetlela go nna le madi a ka ntshang Batswana mo lehumeng bogolo jang ba bannang kwa dikgaolong tse di kgakala le ditlamelo. Raboko o buile se a rolang tlhopheng wa bopalamente wa phathi ya UDC kwa kgaolong ya Gantsi North Re Noah Salakai. Lesego mokwaisi go rulagantse pego e latelang. Barateli ba latedi ba Umbrella for Democratic Change ba ne ba tshile ka dipalo ba apere mebala ya party eo go tla go nna basupi jaaka ntlhopheng wa bopalamente le makhanselara a gagwe Re Noah Salakai ba ne ba rola semmuso go ka emela party eo kwa ditlhophong tsa monongwaga. Moeteledipele wa UDC Re Dumaboko a re party ya gagwe e ikemiseditse go diragatsa diphetogo tse dintsi nngwe ya tsone e le go tlhabolola matshelo a Batswana. Gore le motlhophe ka mabito a ipino le motlhophe le shakgetse le motlhophe le romela molaetsa ha o tlhopha Noah Salakai o rutumolla motlagana wa lehuma mo Gantsi ha o tlhopha makhanselara o kuba lehuma. Dibui ka go harologana ba supile ga Re Salakai e leng tlhopheng wa Motia ka ebile a kgathala ka matshelo a banni ba kgaolo ya Gantsi North. Ha re emeletse gone Re Dumaboko ra go ikantsha gore ka hana mo Gantsi ene yo o bona gore Re Salakai wa go suta ditlhako tsa gago bona gore mosimane wa monte o kwanne fo ka gore o homotse nna morathite ga nke ke go sa phologolo marung a mabedi ga ke go se ka la ntlha ga di pula ma ipelegeng na go amogela madi a tsitsibanya mmele a leng gore lo ntse lo sa tshware na go ithala gore motho a lo amogedisang o itsieditse. Re Salakai le ena a supa fa amogela thomo eo. Yaanong ke buile ke tla gapele ga lona ka boikokobetso ke romilwe ke lekgotla la Umbrella for Democratic Change mme ebile ke amogela nna Noah Serikgweri Lekgowa Makhyakyau Salakai go nna mopalamente wa lona gape go a go tsweledisa dikgang tse di santseng di saletse ko morago. Baratedi ba kopile gape go rwala ditlhako ba tsene mo setšhabeng go kopa tlhopho ka mašetla gore ba fenye ditlhopho tsa monongwaga. Lesego mokwaisi BTV News Gantsi. Watsopego eo e tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo ureng ya gompieno mme re stela jalo Edwin Mashiakgomo e le gore o ipaakantse go bona la tsone tsa metshameko. Ed re itse jalo gore setlhopha sa di-Paralympic sa lefatshe la Botswana Raitso se gone ko Paris ko e leng gore ba ipaakanyeditse jalo go tloga ba gaisana ka la boraro. Ipaakanyo ya bone e ntse jang mo nakong ya gompieno?
mo tsatsing la gompieno ba le ba gone ka ko Paris, France ko e leng gore dikgaisano tse di tla be di tshwaretswe teng morago ga gone gore ba nne le kampa ya beke tse pedi ko toropong e nngwe gone ka ko lefatsheng la France tla ba simolola jalo kgaisano bone ka la boraro ga go le gore robetse batshameki ba le babedi fela mo metshamekong ya di-Paralympic ke Edwin Masuge ga mmogo jalo le Gloria Majaga ke bone ba le gore ba tla ba emetse lefatshe leno tla be re beletse le bone gore ba tla dira ka tsela ntse jang morago ga gone gore re bone ka ko di-Olympic ka kwa lefatshe la Botswana le tsholetsa flaga ya rona go godimo botlhe ke batabogi mme ebile ga se la ntlha ba tsaya karolo ko metshamekong ya di-Paralympic o ra gore re solofele sengwenyana re lebeletse gore ba motho ka re ba tsholetse ha ne ba dirile ka teng mo di-Paralympic tse di hitileng re tsena mo go tsone re tle re go na leng gape se se diragalang mo metshamekong tshelo leboge motho eso dumela mogala dikgang tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re noletsana ya monogae ya mabelo a makhutshwane le tsile tebogo tsweletse ka go tsabakela mo lebelo la 200 meters ka sa tswa go gapa maemo a ntlha kwa kgaisanong ya Wanda Diamond League e ne tshegeditswe maabane kwa Poland. Mampudi yo wa di-Olympic wa lebelo la 200 meters o fentse lebelo leo mo nakong ya 19.83 seconds go tlhoma rekote e ntšha ya kgaisano eo. Ogado Alexandra wa lefatshe la Dominican Republic o feditse mo maemong a bobedi fa mo America Kenneth Bednarek a dule mo go boraro. Fa re gatela pele mothusa tona wa ofisi ya ga Tautuna mme Boitumelo go fa modimo wa kgoletse barulaganye ba lebelo la Makgadikgadi International Marathon go simolodisa lebelo leo le ntswa ba ne ba kopana le dikgwetlho di akaretsa letlhoko la barutwetsi le dipalo tse di butsana tsa batabogi. Fa bua kwa tshimolosong ya lebelo leo kwa Natabet Sanctuary mme go fa modimo yo e leng ene morutwetsi mogolo wa lebelo leo a re le ntswa go nile diphoso maiteko a dirilweng a tsamaelana le maitlamo a puso a go tlhoma metshameko kwa pele go tokafatsa itsholelo. Bethany Mando o na le ko mogopolo wa go tla ka lebelo le o tsile morago ga go emisiwa ka nakwana ga metshameko kwa dikolo mo malobeng mme baruta ba ba dithuto tsa metshameko kwa sekolong se segolwane sa Nata ba eteletswe pele ke Rrekwao Bokoka ba itlamo go thomamisa gore talente ya baithuti ga e tswe ka diphata tsa menwana. Ke sone se se ba rotloeditseng gore ba ribolole talente e leng teng mme le gore le ha ba ribolola talente ba ngoke batho jaaka gompieno re ntse re bona batabogi ba ba tswang kwa ditlabong tse di harologanyeng Botswana jo thehela jo mme ebile re batla gore re rotloetse le rona re nne le bolitsile ke ra batho mme bolitsile re batla gore ba nne teng across the country. Lebelo la 42.2 kilometers la borre le fentswe ke Israel Mudimba wa Zimbabwe go gapa 12,000 pula morago ga go taboga nako ya 2 hours 23 minutes. Dikgakamatso modisa gape wa setlhopha sa BDF Athletics Club a latela mo go a bobedi ka nako ya 2 hours 26 minutes go gapa 10,000 pula fa Mogabo Kabo Jenamo a wetse mo go a boraro ka nako ya 2 hours 28 minutes go gapa 8,000 pula mo letlhakoreng la bomme la 42.2 kilometers. Rosina Kiboino wa ko Kenya o feditse mo maemo a ntlha morago go taboga lebelo le mo nakong ya 3 hours a salwa morago ke Mogabo Abigail Jerop fa Lesedi Tumelo a dule mo go a boraro. Boraro jo bo a tswitswe ka madi a lekanang le a borre. Bafenyi ba 21 kilometers ba ne ba gapa 9,000 pula fa ba 10 kilometers ba dule ka 5,000 pula. Batabogi ba kopile gore go tokafadiwe dilo dingwe mo isagong. Rutine sa siama ka gore nena di bambara re simolotse late next time ba re bankanyetse mo dilong tsa bo metsi yana so se le gore ne se re tsenya dingalo bose a go isana go sa kgone go nwa metsi go nna dingalo to. Next year bagaeso will come a transformed group e le gore ta dira sengwe se se botoka thata. Lebelo le ne le ngokile batabogi ba le 450 melene gape le dirisiwa go tswakanya metshameko le bojanala jo bo hithelwa mo kgaolong e. Bethany Mando
to BTV Sport Nata. Tota mokatisi wa motshameko wa karate kwa Kasane re Andrew Musokobanji a re setlhopha sa Sokos Karate Center kwa Chobe se fentse dietsele tse dintsi mo dikgaisanong tsa monogae le kwa mafatsheng a sele mme ka seo a lebogela lenaneo la re ba bonaga le bana le seabe ba bangwe go ema nokeng motshameko wa karate le go thusa setšhaba ka go katolola talente mo tota go katolola talente mo baneng ba ba tota ba santse ba le ba botlana ke tsotemane ka pego. He further stated that they have won countless medals in recent seasons, and due to their dedication and perseverance as karates, the sport is now a fruitful adventure. Despite scooping medals, the sports club has also assisted the youngsters on issues of discipline and leading a healthy lifestyle. We attended karate competition in Francistown, and we won 25 medals. Motezoriko pa maitshwarelo ka pego eo e tlang ka teme ya sekgwarta go e batlela jalo ka teme ya Setswana fa re gatela pele setlhopha sa Orapa United se fetetse kwa tikologong e latelang ya kgaisano ya CAF Confederation Cup se sena go fenya sa Foresters ka dino tse pedi go lefela mo motshamekong wa bobedi maapane kwa lebaleng legolo la setšhaba seo se raya gore setlhopha sa the Ostriches se fetela pele ka dino tse tharo go lengwe ka kakaretso mme se tla thulana le sa Dynamo se sa kwa Zimbabwe mo motshamekong wa tikologo ya bobedi a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Re bone kgwele a ba ya tlanyelele letlo wa Ivan Kamberipa ana and Alexos iphitlhela le mo the 18 box the Namibian yo ka tlwaelo a tlwaetse jalo ka tshameka ko morago Ivan Kamberipa fatoga jalo go nna ene monosi wa nno ya ntlha mo motshamekong wa rona o tlile ka lerumo chino gorogile Ivan Kamberipa a ba sala itumetse bane ba robetse ba Foresters ko morago bona lerumo go kanela jalo the Ostrich bedi le ketapele nne sakana tota ke le ka wana la ga re sa ba ka thatanyane a ba khakala le Chino yo salanganya nya Chino a dumela gore no on shapile beautiful penalty go tswa mo gore sa baka. Yeah, this is how you atone for the miss you had just at the start of the game. We knew they were going to attack us, press us high up the pitch like they did in Mauritius. We thought that maybe we could maybe 20-25 minutes we could handle that press from them. Unfortunately, they scored in the 13th minute, and then we managed to contain them a little bit. Half time 1-0. We could still have hope. But then, unfortunately, we conceded a very, very bad penalty today. Apart from the penalty, maybe a little lack of concentration. We felt that we gave them a very good game, very tough game. But this is football, and they went through today. Going to the game, we played according to the plan. Like I said, we anticipated this team is going to sit at back. But what we needed to take the game to them, get an early goal, which we did, and to get the chances to really create more, especially in the attacking third, which paid off because we won Pega games and we're doing more penetrative movements and passes, more attacking third, and we are not there yet, but I think we as a team will improve in terms of getting goals because if you look at generally this team we could have maybe scored even 4 goals, but we need to improve on this. Mothetsotsana ko yeri di ba khutlo gonne fa se tepolwapi di alatela. Dumelang bagaetsong ka mogeleng ka sema sa loapi se di wa ke lete ya wa dikgomo se go tswelala go ntse go apogile mo lefelong ka bontsi a lefatshe leno mo phakeleng gona go tla ikulotsa go le mololo lefatshe leno ka bophara ka bofera beti go a go le somele boraro mo tsokolong gona go tla ikulotsa go le mogote lefatshe leno lotlhe ka 30 le bongwe go a go 30 le boraro Fara le ba ditoropo dingwe mo ba Afrika gona se tsoro go apogile kwa Qebega Maseru ga mo go le Manzini ka 20 farabedi ko Manzini 22 ko Maseru 22 le borataro ko Qebega fa go Cape Town gona se itse pula ka le somele borataro
Antananarivo ga mmogo le Beira gona go tla bona dibato tsa maru ka 20 ko Beira le 10 ko Antananarivo. Harare le Lusaka gona go tla bo go apogile ka 20 ko Harare. Ko Dar es Salaam ga mmogo le Blantyre gona se gore go bona dibato tsa maru ka 25 ko Blantyre 30 ko Dar es Salaam.